Росагролизинг агасакченин опсыства Россия беден лизинговая компания Сахаз Республикатын кытыры 2006 сылдақтан тыхайстватын аныгы оборудованиянан техниканан качыга үлелир. Бүкүннерге компания тыхайствата онна оло жақсайдырға туғыланар кен қабанна үлетен біленнері. Саха Республикатын тыгытын кахайстыбатының рытынан Росагролизинг агас акционерное общество үлетин кеңник сырдатырсыллах Росагролизинг күннерин терьенытар. Бу теряхин чешчетинен Саха Серегер кәлби делегация Менхаңыл Солугугар Маяга манчары тыгайстыбатын кооперативын үйдü астыр комбинатын көрді. Комбинат күнге 15 тонна үйдü астыр камталах. Бу комбинат Туймада лизинг компания бир улахан инвестиционный бырайыгы болар. Саха Серегер рахтайыс условиялах битигер бу тыгайстыбатын хаңа технологияны келдерен бу республика бәйтін үбінен қатшыттан, Туймадализ бәйтін үбінен қатшыттан, маңдық хаңа технологиялері дұрыр дембе бұл ғажетті бұтер көрдірі ғаджа бұд. Онтан 2 бұрайық 200 төбеға анынан тұтылы бұд жүйетәғі сүйі етер комплекс сыл сағалынытыттан муниципальный унитарный предприятие бұғытынан үлелер. Манна тұрар кығыл істеп баруды нақтар үйт баруды болалар. Қағайыстыба біліңе кәмге бірдей нақтан 10 келе үйті ұған манчары тәқайыстыватын кооперативігер тұттарар. Сотыры кәменен массовай төрек кетәлілер. Отунан оны семәйіне ағынан қатчылы үшігей. Республика испытывает потребность в таких объектах, и мы готовы обсуждать и реализовывать проекты по переработке молока и мяса, по наращиванию объема племенной продукции. Есть планы у республики по поставке и лошадей, и крупного рогатого скота молочной породы. Саха Серегер тыхайстыбатын сайдытыгар тухуланар бир хайысқа фермердары тыхайстыбатын продукциятын оңорын тахаратчылары кытары Росагролизинг компания аныгы оборудованиянан уны техниканан хатчерга өлелер. Екатерина Ефремова, Николай Афанасьев, Саха телевидениеда мен хаңылас.